احمد گنجکی آکنجی موصلا کفنه خماوی او میجویا باجار خواه پارێزیتنو بڕێکا هونەرێکی تایبەت. احمد روژانه مجیلی درستکرنا خانوین موصلا کفنه لێ بقەبارێکی بچووک سیمای وان خانویان به هەمان شێوە دروستکەتن مینا شەناشیل و پەنجەرێن ئاسنی و دەرگەهێن داری و دەنێ ئاوێ و زۆربەی ماڵان li ber dergehê xwe danan. طبعا هاي هو واقعنا. اف خانی راستیا جیانا مه و استێدا ژیامە من خواست vêyekê zindî bikim bi riya hunereka taybet ji ber ku ev xanî şaristaniya bajarê min e û bi taybetî piştî Daeş ew wêran kir. Min xwest vegerînim herçendî bi riya daran bejî. Nebtinê ev gence xanoyên biçûk durustketin, belkû mêjoya parêzgeha neynewa ew bi tabloyên nikirandiyên darî durustketin. Mîna tabloya dastana Gelgamiş û gelek tabloyên girêday bi mêjoya aşûriyan ve. من dest bi vî karî kir dema Daeş kete nav Musilê û min tenê li mal ev kar kir. Niha ez li ser zindîkirina mêjoya Iraqê û Musilê kar dikim. Wek vê tabloya hûn dibînin ew ramana dastana Gilgamiş dide. Ev gence ne derçûyê çi zanîngehên hunerî ye, belkû tenê arezoya wî ew handaye bigehîte evî astî û nûke ev kare bûye jêderê jiyana wî. Berhemê xwe li dukanekê li Mosila kevin difirûşît. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.